thina okay yana na kayetu livaro inogesapia kiuga gana kenyake akume kiriko karo no eroda onya ire tayufu ngono gade moyo wako yo diwa kwa dino omenenda piwe lakini ataka shiki wayu atomire kaini akora muruanyina neta enda na luge neke ngalira nuriye aro no eroda onyari kayufu gwano gadi moyo wako yo diwa kwa dino ni manoza enjora la gokora aro no eroda onyari tayufu ngono gadu moyo wako we yo diwa kwa dino kama kiora nyondo amae moige sange igana diora teti karo no eroda onyari tayufu ngwano gade moyo wako ewe yo diwa kwa dino Tora ni gogo waku karo no eroda onyari tayufu ngwano gade moyo wako yo diwa kwa dino sono gota esara no ina sakamadasi ai kana tegia kana le popular okere mwete ibono Thegio muno ni ndo guthina mbere na gwikara mitambo-ini ino ya Inioro TV gathina mbere na gukuririkania safarira nino ya mwigangaro umuthi kumuthenya wa Fresh Tuesday ni muthenya kumurehera nyimbo njeru kana ainieru kana ainiare upcoming na nikio twakena muno ni kugia na mugeni twa muthenya umuthi tugeithie Maina GD ya no haguciarwo ni Joseph Maina Mwangi kuma mwena uriku kuma Maragwa Ishagaki Maragwa mwena wa Murang'a na mwena wa Murang'a ho Ishagaki no ikena ni guka guko gwitu ndakena ni gukinya mucio gutugina no tana uko kwa Inioro TV tafaria ya mwigangaro ndakena ni gukora DJ Ismail ruga gukora njogu muguongo guku ni undangu kana bogo na mundu wina no akimura haratia kulingana maoni maku ngumo ndeigana mwene ngiuga thegi muno Maina GD ndakena onani GD warutire kurita riu GD ritwa riu GD ri ndi munini ndetagwo Danger
Oh, Danger. Kawari muru atia. Ni ndioi. Natikoguo. So, De Joseph na Danger. Oh. Sio sio hetare to maina GD. Ando watu irwe niki? Ni ndio datiro guo niki. No uguo. No uguo. Sa horo wa kuinari, wajirire kuinari. Kuina ndambiriirie kuma 2008 no ndari na guko thi muno. No 2010 ni ndageire bahati. Ngisema na mundu etagwo Magua wa Kioi. Magua Kioi. Akini introduce we kamanda wa Kioi. Tugituika like a family. We have been doing music together. Tukaitho tukina hamwe. Yeah. Nginya wajiri kuruta cia kwa. Nginya ndarutira album yakwa ya mbere 2010. Na riu ira gutwarithia ate kuringana na ure ni yaku ya mbere. Ni yakwa ya mbere. Gutwarithia ate ti njuru muno. No ndire haria ndirende korwo. Kugu he haria tanyite gukorwo. Haria ndanyite korwo gikinya. Kugu yaku ya kere ni uko ejegega. Ya kere thaisi ndira work on. Kugu ni urabe ni njaga gukira ino ya mbere. Kugu ni urarutira wira thaisi. Ni ndira rutira wira thaisi. Kugu ni kurika kahinda gatari studio. No ko ndira coka dauma haha. Thengi muno. Kugu ruwa yarika ni guturehera gukunetha tuko tukimithaka. Ya yarika guko niguo ria mbere goka. Na nyimbo twenda iko cihana atia kurigana uri igua tugitangatha. Ti njuru. Tuthagia nyimbo ihana atia. Nyimbo MP4 kugu ni uramenya ugaterehera MP4. Goka na MP4. Thengi muno. Na riu ri utana semania na Magua Kioi nigetha gutwara kamanda wa Kioi nigetha mbiririe kuina we munini ri wariragiri guko na muini tori kuguo de munini ni ndathikagia muno nyimbo cia Musaimo na Karanja David no ni ndemenya riu ri ndokire ngenda muno music ya kamanda wa Kioi tondu okire na unique style Musaimo wa detero riko Musaimo ende combination zote sai wa 14 ndasidikagiriria muno de munini na yo kugu gikirwa mo ya dokora ni ndekora ndakorire ndakuo muno ni kamanda wake universion hiyo yake kugo kutogiga ha ndurite hiro go muno industry ine kana ndari na bahati tondu bahati ni kure amakuagira munyaka kure amakuagira munyaka kwi mundu ukaga ukare yo mbeca no kaumana kiri ona waruta tiari kindu no ndagoire moko-ine mega makeni guide wega na ngihota kuruta quality yo vast volume le cia ndoinge mangihota gukira ni hau na ndi ndamicokera uria twamihurire uguo no guo taumire nayo uguo no guo umire basi maundu ma album tu ya kere gikorwo album jaga makiria moguo tondu ino nitwa imikire mistake ni kwaga confidence ni mugeni mweru no riu thaicire na me ni wega ni nditi no me mundu akiambiriria he haria wambagiriria irogira kurume ino kumuha kurume ni ma okurume wajie guthicoka tenyereti guo DJ wena kiria kia mbere uravotera rwimbo ruriko mukami wa Njogu bas Wega na niya. Gai. No, buti tasiruka na thimo. Hello. Nya kuna mana DJ mazmoyo. Ero hala ngamono. Ndi na ulu. Twira weta mate. Ego go wadu bide kae. Gwe wadu no rama kuwa. O kahora mulo hapa. Ndio mono. Mbore. Elu mudo wa kamajo. Bas, yo kuwa dage sida. Sasa tumbulia jambe ali gari kwa demire atirere. Elu tanalia kai mbere yake. Uone gotokuwa. Amen. Ndio mono. DJ Smiles Botu ni kiko waitha tu. Riu oguo nie ngorigetie. Ndacoka ndoka tukite. Tu itha. Ndiramba turaria na mainaji. Aya, turathi rere. Nona ni ngorigetie no riu nona ni mbere. Riu mbere. Riu ni kuga riu anae tona wainire. Kuri mainite mbere. Na hari wendo indoinite te ni dinete tene nona no roko thiite na wakihatuka andu ana kwira gutongoria ri gutongoria nema how to manage no no muso horo gite tiguo boti ni ikuga sina kwege le boro ku life tender lore story ama kana no gwiciria le boro life tender ni story ama in fact album yothe tiga le boro album yeta kwa life tender ina nyimbo 10 in those 10 songs hatire rwimbo rutari na maro yaguo either ni ndonire maundu macio kana ngigerera kana ngiona kana nikiona ndamehire title ya life tender because it's all about life. Thank you. Na tuna thimo DJ Smiles. Haya, hello. Haya, sorry ya koro kirege kadimo mainaji di mwaka hii ni tuetere kuma 2010 na miaka 5 rathi 6 uguo ya ihena idorato harereri ne harerire album njega pio uguteraga
uria nditeketie kiria gitumite muno ngorogera ku record album ino ni ani challenge muno tondu yari iguru muno ino ndame thondekete kindu after 7 years album ino ni compilation ya 7 years so ngandika nyimbo ngaigua stira meet quality ino iho so rwimbo ngarute ndo hathi bata uhure rwimbo ta ruru soke ningi andu rehere andu karwimbo kangi marigago uyo handu ha gukura ri arathi na guku ayo arathi na guku rungu ni kio ngoretwo ngihe time niguo ndehe kindu gigukira giki yeah. Thank you. Try the mwege. Hello. Hello. Ohora waku. Mwana mwana Ismail. Weta kwa ati yana wanato horora kumako. Horora kuma para Alexi. Twere. Okona kero. Alexi me kaba gatera potra di Ismail. Thank you mono. Okay. Na mwana tendera tiga tora mono. Thank you mono. Thank you. Na mwana tendera kia go pero hoy. Aya ni uri turehera guku turehero MP4 no rugo thako Thank you mono Maina na watura bani uri mundu akukunyitirira ara matona mundu akumunyitirira ri morito ri kindu kia mbere ni kwaga mbeca no cio ni ucio ni thina ina kila mundu Kenya kana urendia marigo kana urendia nguo iyo ni general tire mundu tarabatara mbeca kiu nikio kindu kia mbere kindu gia keri ri nitucemanagia aini ingi mundu agoka aroka aragia na rwimbo no arora rwimbo rukona ruhana rwa mundu ungi tari mundu akwa rwimbo rwa Eastenda athi gekira ciugo ciake akauga ru ni rwimbo rwake riu agukora studio na enda muthii mukarekondi rwimbo ru we wamwira rwimbo ru rutinginu rwimbo ru ni rwene ri athi akauga aca ni nyimbo ciakwa ndandikite njega muno Maina Jidi we wahingicire nikio igua kwi muini muka ukauga ati ni ahingicirwo no ti kuhingicwo mundu agoka kwira mutware studio no arora rwimbo ru ukona rwimbo ru ni rwene nima owete melody agekira ciugo ti rwimbo ni story rwimbo ni melody so wabe wethe melody then you can create a story rugo kio record ru nikio wona ari ukona haro nyingi na we melody ya muini ungi wekire story yaku utawete rwindi rwa mundu ungi ndogiajia na story wethe melody no abi oguo but kira gikona fata muno ti story tondu uri nyinete Eastenda no hura version yaku na ndingikire ndingiuga rwimbo ru ni rwako no melody yo ni yakwa ona kungigathi ate melody ni yo yakwa story ri story ti yakwa no ukorwo na yaku nawe utungaga nyimbo ringi wikairia atia kana ko happen atia kana melody ukaga ri kuri mauga ameigua mebafu ni ne gona melody nyingi muno story ni cio njagaga melody cio muto ugo no wendagie melody no nyendagie melody mundu angienda melody ri tondu ningi ndungikiri tiga story common ningi ya nona so ni melody ndina nyingi pio kona ni melody tu ri cihuragwo ri no hore album taigana rimwe no thaisi no nginya kona melody no korwo na story usikobaini riu rutuike rwimbo so ukawa na melody ukaga story tugakorwo na story ndina melody ikoragwo stukanite ogu thank you muno Maina Jidi ni undu wa gwitikira guka muthenya muthenya twakena muno ukona guku studio ani ndakena niko ni host na njariria mashabiki mainoro o kuria gwothe maranyonera ndukirore kamera eno oi utwire no ni tafarira ya Mwigangaro ceceni ya Inoro na maritwa maku njitagwo Maina Jidi urerorera Mwigangaro Inoro TV thank you muno Maina Jidi ugututigana rwimbo ruriku he rwimbo rwi hau nyendete ona niguo ni my favorite tutagwo Kairetu ni ngwendete aya tu riu ndira dedicate airetu ari yothe mena kuu athaka na aria meitikitie ni athaka thank you muno ni gutu dedicate rwimbo aya Tanaga, Morigo Araria, Kairetu ni oritoaga, como yo quiura, como kine corete, como yo quiura, como kine corete, me llama yo magua, para yo ya que cuedete, para matumagua, endera y guapa cuedete, tanto agua, cuando es capatia uy, ona quiere agua, cuando es caburuca, ona quiere agua, cuando es caburuca.
ngaro tanawe umuthi kaire tumenya nĩngwenda umuthi kaire tumenya nĩngwenda menya maitho makwa mararia nĩngwendete rora matu makwa nĩndĩraigua makwendete tondũ ngoro yakwa waneka matia ũiro ona njĩrĩ yakwa waneka